आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबदा मरुओइबा पाव वर्ल्ड ओजोन डे लिसिंग अनि कुनमरी का मरी लेनाना ओजोन रन कौबलम जेल अमा ngasi इम्फाल गे कांगलादगी फॉरेस्ट अमसुंग एनवायरनमेंट मंत्री थोंगामबी साजिना लमथाखरे मालेम गी मफम कया गा लोइनाना लेबाक असिदा ngasi वर्ल्ड टूरिज्म डे गी थौरम पांगथोकली लेबाक असिगी मियांगी आधार अमसुंग पानगी अकुपो वारोल सिंग यावबा वेबसाइट खरा लीक ओइरकपदगी सरकारना थिंजिनख्रे अमसुंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लिसिंग अनि कुनमरीदा भारतना 38 सुबम मफमदा लेरे वर्ल्ड ओजोन डे लिसिंग अनि कुनमरी का मरी लेनाना ओजोन रन कौबलम जेल अमंगसी इम्फाल गे कांगलादगी फॉरेस्ट अमसुंग एनवायरनमेंट मंत्री थोंगामबी स्वाजितना लमथाखरे लमथाबगी थौरम अदुदा वांगांगलादुना श्री बिस्वाजितना हाई नुमित असि चैहि खुदिंगी ओइना सेप्टेम्बर 13 पांगथोकपनी अदुबो राज्य असिगी ओइरबा फिबमना मरम ओइदुना थिंगथना ngasi पांगथोकपनी महांगना हाई नुमित असि पांगथोकपगी मरुओइबा पांदमदी हौरकलबिना हासिंगदा ओजोन लायरना मियोइबा पीरेबा कानबा मदी मसिगी मरुओइबा सिंग मियामदा खंगन्नबनी श्री बिस्वाजितना हाई मणिपुर की लरिबा मियाम सिंगस्ता अखोइ ngasi ओजोन रन हाइबसिना कोइ अवेयरनेस अमो ओइना मियामदा अखोइना निंजिंग हनबगी अदुगा लोनना अखोइना ngasi मियामना खंमिनगदबदि अखोइ लरिबा ngasi की ग्लोबल वार्मिंग अदुगा अखोइगी लरिबा ngasi अखोइगा पीबा याबा अदुगा अखोइगी लरिबा ओजोन लेयर से जो प्रोटेक्टिव ओइबा पोट पुनमक्सिंग से अखोइना ngasi लरिबा मियाम खुदिमक्सिंगस्ना अखोइना ज्ञान तामिनदे हाइजब नतबा प्याम पुनमक्सिना होना मिनेरकांदा कोइ ओजोन लेयर से प्रोटेक्टिवली थम्बा मतम खक्तदा अखोइ ngasi gi ainga सागे हेन का हेन सारइबा तौरइबा पोट पुनमक्सिंग से अखोइ फरकनी हाइबगी अदुंबा अवेयरनेस का मरी लेना अखोइ ओजोन लेयर देसी पांगथोक जबनी थौरम असि राज्यगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभागना सिंधुना पांगथोकपनी कुमसी चैहिगी थीमना ओजोन फॉर लाइफ हाइबसिनी असम राइफल्सना सिंधुना चांदेल जिला की चारलोंग खुलदा नोंमदा चंगदबा याद्रा पोलमसिंग लोइनाना इसिंग हापनाबा पात्रसिंग यंथोखरे अमरोमदा असम राइफल्सना इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट की मनुंग चन्ना लेबा ब्रह्मपुर बामोन लेकाय ब्रह्मपुर लाल जिलाक लेकाय कैसामथोंग लाइसोम लेरकना चिंगबा तोंगान तोंगान मफमसिंगदा कांगना संदोकपा लैना सिंगदगी ngakthoknabagidamak फोगिंग तौबगी थबक चथकी असम की नॉर्थ लखीमपुर जिला अफब मखल की पोखाइबा याबा पोलम चिंग प्लान तौबदा चेनबनी हाइबा आइना थिंखरबा लूप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अल्फा आइगी मियोय अमा एनआईएन फारे एनआईएन थादोरक चेरोल अमना हाई महाक बेंगलुरु की मनुंग हंजिनबा मफम अमदा लोतुना लेरंबदगी फाबनी फारबा मियोय अदु बेंगलुरु की स्पेशल एनआईए की कोर्ट पुथोकलबा मतुंग मखाताना रिमान लौथादुना असम की स्पेशल एनआईए कोर्ट पुथोकनबा ऑर्डर ठोकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पुनिंगी वागी चामा 13 सुबह एपिसोड लाक्लिबा नोंगाइजिंग नुमित की अयुक पुंग 13 आकाशवाणी की इम्फालदा संदोकनी LRS आकाशवाणी चुराचांदपुरदसु थौरम असि संदोकनी मसिगी मणिपुरी वाहनथोक प्रधानमंत्री की वारोल पीबा हेक लोइबगा संदोकनी मसि नुमितुमकी नुमिदांग पुंग 9 अमुक हना संदोकनी डायलेक्ट लोल सिंग पोंगमाई मार पाइते कबुई थादौ माव अमसुंग तांकुलदना मथंग नुमिता संदोकनी मालेंगी मफम कयागा लोइनाना लेबाक असिगी तोंगान तोंगान बम मफम सिंगदंगा छि वर्ल्ड टूरिज्म डे की थौरम पांगथोकली टूरिज्म न मियाम मरकता मरी फगत अनबा अमसुंग सेल थुंगी फिबम फगत अनबदा लौरिबा थौदांग बुनिंगसिंगदुना चैहि खुदिंगी नुमित असि पालन तौबनी कुमसी चैहि पालन थौरम असिगी थीमदी टूरिज्म अमसुंग शांति हाइबसिनी केंद्र की टूरिज्म मंत्रालय ने सिंधुना न्यू दिल्ली दा ngasi वर्ल्ड टूरिज्म डे की थौरम पांगथोकली थौरम अदुदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर सरुक यारी ngasi की थौरम अदुदा मालेमदा नुंगसी चानना लेनबा अमसुंग चौखत थौरांगदा टूरिज्म न लौरिबा थौदांगी मरुओइबा उटकनी थौरमदुदा कुमसी चैहिगी बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड सिंग यंथोकनी पनबयाई राज्य सिगी ओइनसु अंद्रो विलेज बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड पीनबगीदमक खनगतपदा यावरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी
Laibak asigi miyamgi Aadhaar amasung PANgi akupa warolsing yawba website khara internet leak oirakpadagi sarkarna thingjinkhre. Kendragi Electronics amasung Information Technology Mantraloyna website kharada miyamgi sensitive oiba akupa marolsing maruoina Aadhaar amasung PANgi akupa marolsing leak oiba thengnarakibani. Hiram asigi matangda Unique Identification Authority of India na Aadhaar Act lisingani tara taruki makhada section 18 clause 4 gi manung chana complaint ama thangat khre. Makhata na Indian Computer Emergency Response Team na website khara asida security gi asoiba leirambagi matangda khangalappaga loinana website asigi mapu singi mathakta laukhatpham thokpa thabak sing laukhatlagani amasung asoiba sing semdoknabasu sarkar gi makaidagi khangan khre. Global Innovation Index GII lisingani kunmarida malemgi tongan ba global economy chama kunthra humdegi manungda Bharatna kunthra mapan suba maphamda leiba ngamle. Kendragi Commerce amasung Industries Mantri Piyush Goyal na social media da thagatpa warol amada hai Asia gi kha thangba amasung mayai thangba saruki oina leibak asina ahanba mapham kanbang amle. Shri Goyal na hai Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada leibak asida tongan balam kaya da ahongba amadi chakhotpa kaya purakpa ngamle. Mahangna makhata na hai World Intellectual Property Organization WIPO Science and Technology gi cluster ranking da Bharat mari suba mafamda leire. Mahangna hai malengi oina khwaidigi phaba Science and Technology cluster jama khangatpagi manungda Mumbai, Delhi, Bengaluru amasung Chennai yauri. Mantri na hai English hingani tara mangada global economic chama kunthra umtogi manungda Bharat marifuma thoi suba mafamda leirambadagi chaihi asida kunthra mapan suba mafamda yaurakpa ngamkhibani. Railways ki Rajya Mantri V. Somanana Karnataki Shivmoga Jilla da Paikhaliba Railway ki project sing yingsing khre. Paumi sing da wangang badam Mantri na hai Amrit Bharat Station Modernization Scheme gi makhada Mysore Division gi makhada laiba railway station tara manga lupa koti chahum marifu manga changna sengbatlagani. Sri Somanana hai jila sida paikhat kadaba maruoba project sing gi manungda Anoba Shivmoga Shikaripura Rani Benur railway line gi project sing yauri. Makhata na Kote Ganguruda coaching depot amasu linkhatlagani amasung Shivmogada malem thaki oiba pochai thampham godown amasu sengbatlagani. Kendragi Food and Public Distribution Mantri Prahlad Joshina hairi Bharatna ethanol puthokpa amasung sijanabada malengi oina khwaidigi chawba ahum suba leibak oiri. New Delhi da numit nini gi oiba India Sugar and Bioenergy Conference hodokladuna Sri Joshina hai sarkar asina matik chaba akoibagi phibamda sokhandaba amasung leibak asigi renewable energy gi lamdasu achauba mateng oyadaba chini gi industry singling khatpada achauba mapham thamli. Haukiba chahi taranom asida leibak asida chu thabagi chang asi chada taranipan hengalle aduga chu putokpagi changna chada nifu hengalle. Mahangna hai sarkar asina haukiba chahida National Green Hydrogen Mission hogdoktuna malengi oina green hydrogen sijanaba amasung mapalamda yonbada lupa koti lising tara mapan chaten imputaret ki senpham tanba ngamki. Sri Joshina hai minimum support price ki matengna lomi singgi atonba senpham singkuk anba ngamle. Makhata na lomi singna leibak asigi renewable energy ki lamda lauriba achauba thaudangbu su singthaki. DRNS allowance singkupna yengchilaba minimum wage rate sing hengatlagani haina kendra sarkarna lauthokre. Ahongba si mathang thagi amadagi janaba hogani. Minimum wage rate asi tauriba thabak adugi matung ina amasung haithoi singtoiba loinana geographical area ABC gi matung ina khaidoi. Semdoklaba matung minimum wage rate asi area A gi oina Amot akai sit sengba potchei thangba sina chingba unskilled labor singi oina nongmada lupa chaten marifu humdoi oiragani. Semi filgi oina sinmi singi nongmada lupa chanipan humphunipan oiragani. Aroibada maruoiba pau amo hana World Ozone Day lisingani kunmariga mari lainana ozone run kaubalam jel amang si Imphal gi Kangla dagi Forest amasung Environment Mantri Thongambi Sajitna lamthakre.
Malemgi mafang kaya loinana leibak asida ngasi World Tourism Day gi thauram pangthokli. Leibak asigi miyamgi Aadhaar amasung PAN gi akupa warol sing yawa website khara leak oirakpadagi sarkarna thingjinkhre amasung Global Innovation Index lising ani kunmari da Bharatna 38 suba mafamda leire. Paulo Jere.